Swastiastu. Rahaja wengi semutan FB Makasami, Titiang Gusti Ayu Krisna Dewi, Sakyang Banjar Pukas Belah Batuh, Jagi Maktayang Lomba Wacian Cerpen Bahasa Bali Online, Sane Mamurde Pandemi Kaketus oleh Ide Bagus Widiana Kenetan. Nanging sadurung ngawit, titiang jagi nyapo sane nyaringin live puniki. Om Swastiastu, Ari Mardanti, suksemo sampun nyarengin live titiang ring rahinane mangkin. Ayu ge Mira, Om Swastiastu, rahajang wengi, mok ge Mang, Widi Rajib, Oke, Flanita, Om Swastiastu. Aing ge santukan sampun galah parikramong wacian cerpen bahasa Bali jagi kawitin titiang. Mai muleh beli, mai muleh. Ngudiang ke tuang awak beli nih. Pragat membalih matan ai. I corona tu sing lakan ngepung ida beli nih. Apa buen iraga suba tawang tinut teken pewarah-warah ane kapesuang oleh guru wisesa. Iraga lakar selamat beli. Mai muleh beli. Mai. Busan-busan somah ne pandemik ngauken apang suud mebalih matan ai engsep. Kanti merasa kebes cadek memen santikai ngauken somah ne apang mereren malu mebalih matan ai sane ngeseng kau. Pandemi inget teken pabesan anaknya tua-tua ipidang. Yen suba ngeseng kau macihne lakar engal ngesep. Buka pejalan idope, yen suba wetesan lakar engsep, lakar ngaleh tongos, galang ane kaptiang nganutin pejalan karmo. Uli sesukat i corona ngrubeda, pandemik deman pesan laksana buka keto. Sebilang sanja, iya memungkiran ane pal aja umahne. Ditu ia ngemik-mik buka anake budo. Jag ngendeh jani i corona, dokter, pesawat, perawat, kanti balian paling bana, mekejang mau usaha ngalahang i corona. Ada ane segar, ada ane maluan ke gumi wayah. Keto masih ane ngubaden, ada masih ane kalidah ban i corona. Kengken ya pawisesa ni corona. Kanti presiden, gubernur, bupati, bendesa, kelian Banjar, pecalang mau usaha apang tusing sayan ngelimbak pengrubedan i corona. Tusing di Nusantara dogen i corona ngendah. Di duro negara masih, negara Itali, Jerman, Prancis, kad Amerika masih slik-sika teken i corona. Matan aine bukan oleh kena iane. Duga si endo, pandemi nega ngemelahang kerana tumen rasang melah pejalan matan aine. Tepukina kedese muleh ngaleh tongos nyebun. Sebilang ane ada di merjepada lakar muleh masih di umahe endo, buen masih mekarma. Yen long karmane, long man umah. Ah, ngudiang ento bakat sangetang. Ane joh-joh bakat rambang. Kanti sebilang ilahang matan ai tawanga. Di kengkene, matan aine ucam buka nendang sedih. Di kengkene, matan aine tepukina ngan corong buka ngeseng awak ne. Ada pengroras ilahang tepukina pejalan suryane. Men santika memunyi. Beli. Ada matan ai dogen pebaleha. Mai muleh hidup beline subuh ada ne nguasang.
iraga tuah mau usaha. Apang tu sing krana iraga teleman ngeranayang. Yen subo tinut lantas bayane ngainan entu pejalan karmo adane. Mai muleh. Ditu dongo senuter. Tiang anak demen ningehang tutor beline. Ya diastun tiang tan keresep sake wala tiang mahut saha ngeresepang. Memes tantikang rum-rum somahne apang suod buka anake paling. Pandemi ngerasang awakne gelam. Kerana sebilang pesliwar orto utawi video ngindikang anake mati ulian i corona. Sebilang dingehem masa tua ngorahang corona. Rasanya awakne buka anak gelem. Kokohane prejani ngentah. Buen mula misi asma abdik. Bangkes-bangkes alah nul dolin kesuna. Bawang megoreng bangkes-bangkes. Apa buen sero tabia megoreng. Kanti ngetel cunguh ne. Somah ne engal-engal mersehen apang tusing kanti uya ke teken bangkes-bangkese. Jatene iya anak seger. Duga seene man iya kabang pipes lakar anggone pebia hidupne. Nekan ditu orena mersihan limane ban sabon. Sud ente panas awakne. Ia suba jejah pesan. Yen lebih tekan wulung dasa kutus sinah lakar dadi covid. Agat pesan tu sing buka keto. Awak ne nyak segar. Sake wala. Ia tetap merasa awak ne buka anak gelem. Kolongan ne prejani pecik-pecik na. Jejah nyanan ada i corona nyangket itu. Meme Santika memunyi. Beli tu sing gelem, kenah beli nene gelem. Ni yah jahe malu siap apang nya angetang awake. Bos kliunan membalik orta covid. Kene sebada dene beli. Meme Sandika misi ngwelang abede. Pandemi klingus buka mionge tampiasan yeh pindang. Subo misi melihang sing dadi nutan teken ortan covid. Subo ya long kan dipulas bana. Anak tain ipet ulian i covid. Iyo misi nembangan. Kene tembangne. Gerobak agong ngawin nanggumine mangmung. Hidup mati ne tuah asa. Ne takut lawat singit. Tu sing tepuk apa angon ngejo ngisiang. Beli bangun. Kenapa? Beli ipet ban covid. Pandemi ngemelahang awak ne. Ia ngunjal angkian si gita kulit ne. Merasa buang tiang mati. Dadi mati ne akti. Beli. Pedalam apa tiang. Sing demen. Ken beli mekuranan tekan tiang. Adi cak nage mati. Sing kedo memene. Ibi kena beline aleho tegani corona. Iya ngerubeda. Ngendah pesan ya. Gobane suba sayan aeng. Nageh cotote angkian beline. Agat memene ngentenan. Yen sing keto. Sing dadi keto. Tiang sengnya dadi camu. Janda muda. Sengnya tiang beli. Pokoknya sengnya. Urip tiangnya suba keserahang teken beli. Kaden beli mesemayo lakar nyaga awak tiangnya. Dugas beli ngideh tiang. Alos bunyin reraman beline ngideh tiang. Jani beli lakar ngalahin tiang ban i corona.
awan iya pan pejalan ane ngerana yang seger patut nih nganggo masker patut nih mandos tekeli luas jo mandos patut nih bersihin limo oreno bersihan limane tuh tandogen sekancang sakit sirah ada obatnya beli Meme Santika nuturen somahne sambilan ngelapen peluh pandemi ulian jejeh. Nyejehan ane tusing ngena. Ya diasun keto bana nuturen teken somahne. Kenah pandemi masih tusingnya enteg. Tetap sebilang sanja mebaleh matan ai engsep. Pebaleh he pejalan ikedes ajak penyamane di ambarane. Ia bengong mebaleh ke dise. Dikenah ne memunyi kene. Yen anak mati tuah karmo ane nutugan. Iraga tonden man mekarmo. Mekarmo melah di gumene. Ngudiang engal-engal lagi mati. Saget melaib pandemi somah ne paling. Ngudiang beli melaib. Kantin nosan angkian beli ne. Beli tu senyak mati memene. I corona lah lawan beli. Aingge asapun nike antuk nguacian cerpen bahasa Bali sane sane mangkin dumogi sarang saming mulihan kerahayuan lan kerahajengan suk semua antuk para pamiyarsa sane sampun sida nonton live titiang ring rahinane mangkin. Titiang tutup antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suk semua.